Prijatelji moji, zdaj boste videli malo tržnico v Negombu, kak je velika. Hello, what is this? Rice, no, bubble, ne vem kaj je to. Okay. What? Curd. Yogurt. Yogurt, yeah, understand. Yeah, telling curd. Aha. Okay, thank you very much. Gremo semle pogledat tega našega prijatelja, no. You take my number. Your number? Yes. Aha, okay, number. People call Yes. for fish. Tako, to je sam suha ribica. To je tega gospoda tule. Čau. Thank you. Zdaj pa pogledajte, kak je dolga ta tržnica. Samo pogledajte, koliko je dolga ta tržnica. Koliko začin. Kakve lepe barve. Nice colors. Hello, how are you? Fine. Thank you. Card. No. Excuse me. Tu bi radi vsi kadili, bi lahko porabil 10 škatelj na dan, ki bi vsem ponudil. Barve so fantastične, biznis laufa, vsi prodajajo, fažoleti, paradižnik, malenc ne vem, polovico stvari sploh ne poznam. Sam vi pogledajte, kak je dolga ta tržnica in ne konca, ne kraja. Nešteto vrst banan imajo. Hello! Bye. Barve. Tu sadjem zelenjavo uspevajo od vseh 12 mesecev. Narava se ne zaustavi. Yes. What is this? No, only one. Thank you. Thank you. Name? What is name? Nilli. Thank you. Nilli. Tega idemo. To probali potem.
Glejte to tržnico. Hello, hello. One smile. Thank you very much. Hello. Ciao. Fruit from Slovenia. Slovenia, yes, ex-Yugoslavia. Hello, sir. Hello, hello. Hello, hello. Kak je dolga ta tržnica, že noge me bolijo. Kilo. Pa smo prišli na konec. Pa smo na koncu. Hello. To je ogromno ljudje. No, tu se bomo zaustavili. No, thank you. Se vidimo kasneje. In tu je podnevi tržnica. Zdaj je vse počiščeno. In no, zdaj je nekoliko bolj prazničen videz kot podnevi, ko so nekateri rekli, da so tule packi. Zdaj je vse urejeno. Vidite, čisto, ni več umazanije kot podnevi.